Hello abakunzi ba Ubuntu Films TV. None uyu munsi twazanye gahunda yitwa Ubuntu Cash. Aho uzajya ukora comment ukandikamo Ubuntu Cash ukaba watsindira amafaranga yawe binyuze muri ubwo buryo gusa bwo kwandikamo cash. Tukaba dushaka gusangira namwe amafaranga y'ubuntu. Icyo usabwa ni ikintu gukora comment, like na share. Byonyine gusa ubundi tugasangira aya mafaranga yose. Himara kubivuga ubu ngubu abantu bamaze kureba iyi video bamaze gukora comment, wowe gusa kora comment usigemo nimero tukwihere cash. Ni gahunda yitwa Ubuntu Cash. Hari nabandi twaye amafaranga mu buryo bwa street, mu buryo bworoshye cyane gusa icyo usabwa no kuba warakoze subscribe, comment, cash zirahari, no scam. Wiriwe neza amakuru bimwe bitare gutsindira ibihembo cyane icoco nico cyane none se inkubaza mu migani yoroshye uzajya uzuza imigani. Yego utazi ubwenge bashima ubwe utazi ubwenge bashima ubwe nibyo cyangwa si byo icoco nico. Okay none se urukwavu rukuze gonka abana kubera iki rubonga? kubera ko umuntu ukuze imbaraga ziba zatakaye, hanyuma abana bo baba batangiye kwigira hejuru sasa bakagenda bamufasha iyo bafite akazi. Ubu ngubu tuvugana umaze gutsindira ibihumbi 4. Hasigaye igihumbi. Uri tayari kugikorera? Cyane. Icoco nico. Cyane icoco nico. Okay. None se wakoze subscribe ku Ubuntu Films TV? Urayikora ubundi nguye 5,000 byawe. Ndayikora. Okay. Shyiramo YouTube yawe turebe ko uyibona. Ubuntu urandikamo ntu filmu urabitandukanye tangu no byatandukanye se umuntu shyiramo za TV gutya. Cyane. Turabitakaramo. Dere ngiye. Gaho kora subscribe yawe 5,000 byawe utsinde. Dere iri hara hejuru. Mugiye kwirirwa cyangwa mwaramutsaho muri hose. Tugiye gutangira twigana ku majwi ya cyane. Oji. Okay, ubu tuvugana 5,000 byawe. Dere ngiye. Yesu we, niya nyayo. Naya nyayo. Genda ubaza abacuruzi. Cyane ndabashimiye bana wanje.